Duh, ben pidan yo kerja di bonsai nih. Amune jenek-jenek nih. Iya nangon bonsai big sing je mungkin. Bonsai apa nih tadi mone jenek nih. Small, medium. Wah, angon medium je cocok. Ukurannya kan paling 5 meter nih. 5 meter angon medium apa small lah sana ngot 5 meter. Nah, nen alih di YouTube ukuran apa ya nih? Ini. Aji, apa gak itu? Cepet aku dong, kan aku ketepukin. Emangnya mana ketepukin? Dia ngekene mau apa emang? Jadi aja muruk bongkok kan. Emangnya sih nawang nih bonsai kermol tadi. Emang udah dihadap? Tadi lah. Tadi, udah sih udah dihadap tadi. Oh, nyang udah dihadap. Ini gue yang keladi cinek kene pulo, dan kita galep pulo. Tadi yang nggak keripik, ngalempeng. Pada kene tadi mau buah nih. Ngoren mulu di Tegale, bin sadahan emangnya tadi alih umen nih. Tadi yang keripik, emang ini tadi yang keripik nih. Geni tino nyan. Pun. Jadi aja muruk-muruk bobok udah ya. Merah nenek. Bobok saya itu tuh kocokku marah pulang tuh. Mekajang ketarang. Ajang bu panak berengkeng. Anak jelek sih, waduh ya. Bah. Si berengkeng. Cek panak-panak berengkengan kayak gini jangan kena wadana aja. Dong muruk-muruk waduh sing ngadi dan bidang ngadap mall maro senditu mepanganan paling sana gini deh pipis. Menyen mall. Palingan mudah, palingan cara nak beli jelek gini. Do tutur dogen do magana betarang oh kopi kan kamu kopi. Au, Uling Aji semangan udah Aji nang senang kopi main sing. itu pes. Jang pipis dogen mata ane saja bu mata duitan mata ne pipis dogen. Ini sing nawang bu tanaman keladi nenenan keladi hias nenenan. Harganya bentingan bisa 2 miliar 1 miliar apa ketawang totonan. Cek 1M, kalau di kekene 1M. Sing rugi nih beli nih. do menurut nyacaden ja kopi gak enak cek. Tuh, uling tuni sing man ngopi pengang lah saya. Onen biar panas teku. Sing tadi ngopi jan terus jog Ngopi harus apa? selam bibian emang ngopi jan terus. Patah. Sing jado bibis selam sing jado Ada mengenai. air putih aja. Man pengang nih nasi sing man ngopi pengang dure sing man ngopi. Bro, tuh nih kan kopi. Tuni pidan. Iya. Tuni ibi itu ada nih lengoh me kepupukan lah nih makanya maro bangun mesugi malu do mapaya sugi Anak keluar. Yo keluas ya namun keluas gitu pangseng nanti pipis ke naji nih langsung abon adap itu di toko Makanya buah udah budah nggak mau kekene. adap itu dari pipis Ya lu nak beli ke kita. iya ada nak nawah nenek 5 juta 10 juta do bango ya ada aja nawah ji 5.000 bang Saya nggak ada beli di 5.000. Di siu malah ada beli. Aji dia bisa ji kabar ke kita mani kena nongkrong sambil minum kopi. jag ngopi nongkrong pipis magan tapi hitungannya Doa bopes anggo nongkrong, anggo nongkrong. uling tuh dia jangan tuh dongseng kerasa kok dongseng terkenal jak otak hijau gitu dia nu gak nang bonsai apa nggak dihadap Ada pes nih makelon nih. Ya, nak janji harus panggil nih teko. nana panak pangseng mama itu nenek pipis celengan bu nenek Jangan aku nih puyong. Demet tuh. puyung Aku demet. nyacat pipis dogen tadi kok terang ngawang kudu Swastiastu, ampura semeton biasanya wau, mentah hiburan, nonton napi-napi, elingang, like, comment, subscribe, and share video Pican Merte. Om Santi Santi Om, bye bye. gokil pican merto like comment dan share dan subscribe ya suksemo